Bai thalang solong bai kaching koi pen inut apran kedang. Khat khati ihum night super along ki ongdung raki hormu kinep long. Katak Mahindra Life Insurance Sasahem kini Karbing Autonomous Council CM Marideng Pen Kipangpu. Karbing Long Life Prime Town Beer Talong Peneli Sami Beauty BP Non Beer Tang Ton Pen Arjponitha. West Karbing Long District Iparlo Bai Thalangso Police Station Angkang Vothar Langso Karbing Long Autonomous Council Tax Gate Adung Tovara Du Ke Kekalong Bai Kaching Ko Jok Adimalong Amat Inut Apran Kedam Nang. Pini analo por pai krehini malom bai thalangso police station ke parlo bai thalangso long kido Karbing Autonomous Council tax gate adungalong ihuma bai kaching koi phirajok adimalong amat inura bangphu apran dam nang juilo birta kilong pona tengke apran ke dam jui abang phulake long e lobui sulu rong phar arong amekar kambura rong phar asopo mirson rong phar pusi bang thek pon bangso bai kaching koi hut ke thek dunlong arar kumpen ke than pona tengke Madua gari pen kachipek na puson takali. Amitha amatsi kaching koi. Laso hut pen man adimalong amatsi aprandam julo. Na pen bang solong ilut biren intia bangke areng huansi suchot lang puta kithek dunlong atum pen than pon. Kaching koi pon abay number lake AS02AN2615 pusi pangthek pon. Bangso bay kaching koi pen apran kidam juya puthak. Bay thalangso PS aphan birta palisi Raikom sai khiatum adimalong an palidunlu. Lapen ki do ana saya bangke Raikom sai khiatum chiparideng ponsi bike lapen ke chitanga bangar puma bangke boy thalangso PS along an pondet lung. Accident to 12 baje. Kod hoise accident? Accident consult kore sara. Acha kejon mane okole. Mora jago pore se jagat spot death hoise. Bike pora. Plate dina bike. Kod lord ghor? Lora to Loloboi Rongphar gaon. নাম তো কিবা গম পাইছে Mirsal Rongphar. Lora নাম তো Mirsal Rongphar. Ulukunchi pen himari dong phar Karbing Long Life. Khatkhati Police Station angkang Khatkhati SBI athengno Police check gate along kai kiason Police atum kiton kilang lapen kakuru kasai ki pado bomahut ihum night super along pen drugs lapen kani kinep dunlong. Arkoi ni phai por ni kangsam por phai troxia por malom police atum kiton kilang ki do bomahut ihum Dimapur pen Tinsukia ka cheleng night super bus AS25AC0094 along kakuruk dona hut inura bangphu abeg long pen ki bor pon vet home kre ke thom sabona home la pen plastic polythene pen ki bor a home hini long pon lo kinep long sabona home heroin pusi pangthek pon lo Alina Pai, Gram Paroi Sira, Pokebra Plira, Togbor, Troxikebra Sirkep Ando. Lapen Isia Homabang Kani Hom Nipen, Gram Suri Sira, Paroi Sira, Troxikebra Hinira, Togbor, Plikebra Hini Ando. Hichilong Ador, Hini Pen, Lak Tongkepan, Ador Doji Pusi, Pachini Pon. আমাৰ যেটো ৰুটিন নাকা চেকিং চলি আছিলে খাপৰে তাতে আমাৰ নাকা টিমে পাঁচটো চেকিং কৰি থকাতে ৰুটিন এটা সাসপেক্ট মানুহ বেগ এটা লক্ষ্য কৰিলে তাৰপিছত খবৰে তাৰ পৰা আমি 13 পেকেট হিৰোইন এৰাউণ্ড 150 গ্ৰাম হ'ব আৰু দুটা পেকেট আমি অপিয়াম চিজ কৰিবলৈ পালোঁ অপিয়ামটো এৰাউণ্ড 1100 কেজি এই বাছখন এতিয়া গৈ আছিলে আমাৰ শিৱসাগৰ ফালে এজন আমি এনেকুৱা মানুহ এজন আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ নামটো কি স্যার তাৰ নাম হ'ল মাখনলাল গুটে আৰু কলে লৈ গৈছে এটা আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছোঁ বাছখন ডেষ্টিনেশ্যনটো শিৱসাগৰে আছে বাকী ড্ৰাগছৰ ডেষ্টিনেশ্যনটো আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছোঁ কিমান টকাৰ হ'ব স্যাৰ যতকেইটা বাছখন এতিয়া এইখিনি প্ৰায় মূল্য কিমান হ'ব পাৰে আমাৰ যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড ৰেট এইটো 1 কেজি এৰাউণ্ড 4 crores ধৰোঁ তো এইখিনি এৰাউণ্ড 20-30 lakhs Lasolong inuda bang phuaphan mep ingnang ponlong amen Mangkhanlal guite arta inkora ke thom ahem Manipur Imphala sorpusi pangthek pon
kaching nang lok abang phophan aro na teng pen lam hoi deng ponlung na pen drugs la pen kanita chipari deng ponlung la so sai ke pachunalong bukajan CI Monjit Tirang Khatkhati Police Station SI Deepak Lahon SI Swamdon Swargari CRPF A20 Battalion la pen Khatkhati Police Staff tum kachirap kachitudun pensi pachun ponlung bukajan pen anan tirang Karbing Long Live Pini thang ni phai trogar ni dipurong sopi ahi thialong Town Police Outpost atung Kotak Mahindra Life Insurance Dipu Branch Karbing Thomas Council CM Dr. Tuliram Long Hangri Dengpen Kipang Pupon Sar Imrong Pi Chief Agency Partner DPO Owner Kaning Jepona Tengke Karbia Tumta Kapre Kasai Kamalongke ki claim kachirap dun dupiklo Bonta Insurance Company Highway ki claim dun jum piklang Lasi ilitum Karbia Tumta ki claim dun pen ale kachipalong dun akinang soddo Anparta Bangso Kotak Mahindra Insurance Dipu Branch along 99% ke Ladak ki do barin ning ke hangari soijang tumaphansi panong ponlupusi ningje pong Ili tumalong ri ardo Breakjam Insurance Company do Lasuang bongpen LIC lapen Kotak Mahindra Life Insurance ansi India Government along undertaking do chot Lasi Bangso Insurance kika juiji napuson alamave Lapen anso si angton klarda kalam kachini japan branch along nang humbi tami puta sar imrong pi ningje pong যে আমাৰ এইটো এটা খুব স্পেচিয়েল আমাৰ অফিচ হ'ব য'ত আমাৰ চৰিং ৰংপি আমাৰ এজ এ চিফ এজেঞ্চি পাৰ্টনাৰ DPO অনাৰ হিচাপে থাকিব আৰু আমি তাত 99% আমাৰ ইয়াৰ থলুৱা যুৱক যুৱতীৰ হতুৱা দ্বাৰা আমাৰ ইয়াত হেৰিসকলে আমাৰ অফিচটো চলিব হয় দুই এজন হেৰি থাকিব প্ৰথমতে আমাৰ দিশখিনি ট্ৰেইনিংখিনি তেনেকৈ আগুৱাই নিবৰ কাৰণে কিন্তু আমাৰ চেষ্টা যে আমি 99% থলুৱা ল'ৰা ছোৱালীৰ হতুৱাই আমি এই অফিচটো আগবঢ়াই নিম atang Karbi Anglong along insurance a business lock penda hadis every year turnover hadis 600 crore do nitumalong overall insurance entire Karbi Anglong inke Ladakh as per jodi nitum government aron pe langdam polo de komse almost 45% to 50% incentive futa pupu ba commission buda pupu ola ki government pen KPP inke laso atangka bangke judi chelangdam pre almost 280 crores to 300 crores atangka bangke di bahera pen bang pensi kam claim bom News Report Karbing Long Live Adamasar birthday lapen kapre thetan asai amolong anam ki jumpen ruthai dun japhan pura manja hidim teronarong animalia tum bangkre tro tum chingrum si sengme ruthai catering group puasong sengponlo labang so song ki sengponalong rohila bepi pen Nepi arpu dengponsi sangmir soti sopi kongchun bangpi arpu dengponsi bangkre pli a member sa tumaphan labang so song sengponlin lo Kongchun bangpi a hinpen pirangkia thengno kaningje pona tengke nilitum labang suasong ki sengpon lake komadnia hem jongsi thetan asai ke dengpon jialong ruthai kenang sot pulote nilitum sengme ruthai catering group atumaphan nang birta itami pusi pachini ponlo Lapen sengme ruthai catering group pen ki pachini ponthuke nilitum aphan anam ki jumpen le nang hang sitame nilitum wangji lapen phule phukok an sitame nili inthi champi tekang eji pusi klardak pen pachini ponlo Labang sosong kiseng apai ke nilitum bangkrek trok ando Mangkutawanan litum la kitum gedang pena berege claim khilu munila kitum gedang nama kiru ke thai ran cholo kiru ke thai la pen la hormu ha hebang nitum sapa kang po pinya ke der piparok parak an nitum chihum te kang po kopi pia asai nang thinglu tum kidum ji phan ning hang nilitum kidun jike nang ke hang aling asai nang samin nitum dun po tang litum ma anamang ko sonone arni ya jalo ma mate ap ko son jalo ne tum arni ajat mane biya polo tang te nonason baji si pensi kiru ke thai nang ji polo te nilitum 10 baji ba 11 baji lan pale dampo la pen nilitum la pen party ke the ki bisi la dak bang ke chidak pon po starting kon ben nang nitum starting la nilitum a capacity leng lo birthday jong si TOA pulong te nilitum lan dimana ren no dak ko la pen bias tamela lo bang pharo phok long te nilitum
lapen me phia hian pen phirangkia thengno long kachuning ripona tengke kumania bang phulapen abang phia tum nilitoma phan nang hangji ninghang pulote 9101466726 lapen 9366417308 a number along nang humri ignon pusi klardak pen pachini pon. News report Karbing Long Live. Bokajan subdivision angkang khat-khati press club atumpen pining aningkan surihini ra ingkora plianing kana baha pharman calendar sonse ponsi pini paklang pontang lo. Bokajan AJYCP asai hemalong pini bangso calendar kangpo mailong khat-khati press club amai phu anante rangpen kachipahem phu ponsi aluhi sarpo aman pen Assam Jatiyabadi Yuva Chatra Parisad Central Executive Committee Klembang Jitu Phukon Chetong Dunahut Moinul Hussain Oja Pensi Man Kido Karbi Puho Pen Archo Pon Lapen Bangso Hut Anti-Corruption Youth Power of Assam ACYPA Karbi Anglong Amai Phu Sitra Barua Lapen Ari Sangho Lapen Angtong Terangtum Chetong Dun Mayalong Chetong Dun Aluhi Sarpo AJYCP CEC Klembang Jitu Phukon Pensi Khat-khati Press Club Calendar Impu Pondong Lapen Alang Lipen Khat-khati Press Club Atumphan Kachuru Pajerpon Lapuson Kimesena Sai Kiklem Pon Thekapot Khat-khati Press Club Amai Phupen Kaningje Ponke Labangso Calendar Lake Khat-khati Press Club Aphan EC Office Fund Raise Aphan Lapen Akimila Potsi Radaphan Kipachini Ji Aphan Lapen Kepache Thang Aphan Pusi Ningje Pon Bokajan Penanan Terang Karbing Long Live. Pinya birta ke lapuan si kang ton poniklong kardong.